kabiri yashitse hano muramubona ko ni umusore kabisa ameze neza ariko si umusore nari mperuka ngaha n'umusore ni Samuel Praise uraberewe gereza akamikro murakoze Samuel Praise ndabona hari ibintu byinshi kuva ku kirenge kugera ku mutwe byahindutse kuva aho uviriye ngaha muri studio ngaho iwacu no ku kuboko byarahindutse bira n'ibindi bisanzwe maze ameze angahe hareze nk'amezi ashika atandatu ntaragaruka ngaha oya ku kuboko bihindutse amezi atatu ya ni Samuel Praise umuririmbyi wa gospel aho benshi mu muzi mu ndirimbo zitandukanye byinshi ariko ndabona ko mu buhinga bw'ibyuma babije ko neza na neza tutaragira ico tunavuze ngo abibwira vuge byinshi byiwe reka dukurikirane ino ndirimbo ikimota ubushasha urikeneye genda kuri YouTube wandike Samuel Praise hama ishimwe ya nico kimwe ya uyikurikirane ino ndirimbo kabisa ni indirimbo imeze neza cyane wowe uriko uradukurikirana nta handi ni kuri BTV Burundi mu kiganiro iki nico gihe aho twama tubazana abaririmbyi ba gospel kugira ngo tuganire ubuzima bwabo bwa rukirisu tumenye byinshi ndetse nabishasha badufitiye reka tuyikurikirane ino ndirimbo hama tuca twongera tugaruke n'akantu gato dukurikirana gusa tuca twongera Jawute Yorodani Igirugari niho twatunganirijwe Agakengerwe twakengerewe Aho niho gatembagarijwe indirimbo ni ishimwe cyangwa ishimwe kubera ko ishimwe Samuel ishimwe kubw'ibyo Imana yakoze Imana irakora ibyikora kenshi utirengagije hariza kuza mu ishimwe duherukana ngaha wambarira ko ugiye gukora ibitari bike nibyo kabisa woba ngira ngo impumyi itobibona byinshi byarahindutse kubera ko ibyahindutse Samuel biba ubuzima bwe bwa minsi yose bimeze gute Eba Yesu urabona Yesu dukorera niwe dukora ku rugeza dutwara ku rundi yego cyane urasohoye ishimwe mbega ishimwe warushatse kuvuga iki nibyo ni kirundi mugabo harimo ayandi majambo herekeje ino titre urajye mu lyrics ngene cyangwa nuvuga amaverse agize iyo ndirimbo ugiye ku verse kuri couple iravuga ingene Mose apfuye atakirongoye ubwoko bwa Israel Yosuwa yaciye aburongora ubona ko bagiye urugendo rudasanzwe barajabuka Yorodani bajabutse Yorodani bakoraniye ahantu bitwa Igilugari ngo ni Imana yakuriye agakengerwa kandi uwo munsi niwo munsi Imana itasuye kugukunda basitagwe kujya ibyeze byo mu gihugu hama imbere hariho za Eriko n'abandi bansi benshi bagwana nawe ariko ibyo byose yaba Eriko Imana ishira hasi imigambi y'abami batandukanye bagwanye Imana bagwane baranesha gushikaho bagera ishiro rero ivyo kuba ize by'abashimwe urabye ubuzima bwacu nka jewe hari Imana yankuwe hari inzuzi nyinshi yagiye iranjabutse nk'undi muntu wese Imana yagiye amugira neza rero hari ishimwe hari indirimbo heruka gusohora yitwa ngo amasezerano yasiyo uhindura imisozi biyaye uri Imana uri Imana nibuka ngo hindura imisozi biyaya uhindura imisozi biyaya urumva ni inzira ayitari Mana yacu niwe watanze amazi n'amano mu bugararwa urumva ko umenga cyane uraja muri composition zawe uraja muri Ancien Testament cyane ukaza no muri Nouveau Testament turumva ko message zawe ziri iyishimwe nayo hariho igitabo cya Yosuwa n'igitabo cya Yesaya hajya avuga ngo nta cyacure kutugwanya kizogira icyo kimara kandi nta rurimi rutuburanya ruzotutsinda aho ni abakuye ibyo bitabo iyo ndirimbo umva njafata n'ubuzima bwanje busanzwe ubu rero Samuel ari mu biki Samuel ubu uretse ko nabaye mu bihe byo kwitegura mu kwa mbere naho enregistra indirimbo zitandatu
nabaye mu bihe byiza byo kugira ubukwe mu kwa gatandatu ntibwabereye na hano oya twabereye mu Uganda twabiye byiza then ubu twayivuyemo rero turi mu bikorwa madamu tiyamu yego rero ubu turi mu bihe rero indirimbo zo ndimo zitandatu ubu ni mu bihe byo kuzishira ku mugaragaro le 25 natanguye indirimbo ishimwe n'izindi zigiye gukurikira yego cyane mbega ukenera Samuel kugira akurikirana ibikorwa byiwe amusanga Samuel Praise bwa mbere afite page kuri Facebook ni Samuel Praise DS57 kuri Instagram ni Samuel Praise DS57 na YouTube ni Samuel Praise ego hariho kuri Spotify ushaka kubona kuri Spotify hariko indirimbo audio kuri Deezer kuri Apple Music kuri Audiomack ego n'ahandi mbega wewe nakahe kantu ukoresha kugira ngo uje kuri ayo ma platform yandi ko turazi ngaha mu Burundi abaririmbyi baho usanga si benshi baja kuri Spotify za Apple n'ahandi mbega wewe bimeze gute byawe iki gikorwa Imana yatugize ihangagera ngo abe n'amahereza twashiriho ngo dukwize ishimwe rero mu kwiza iyo shimwe mbora afise YouTube urafise urarunda n'ahandi hantu birashoboka uregera amaze kwera ku rundi rugezo abizi bakabigufashamwo ndimeze zigashika aho hantu hose si ibintu by'ibitangaza birashoboka iyo wamenya ni bande babikora ukabegera bikagenda neza yego cyane sinogenda rero ntakubare kino kintu ngo ndakugora abantu benshi barabona umenga wambaye ishapo niki reka Samuel baramubona no ku maklipe video yambuye ariko akaryo gatodo kuri no saba numwe mu bantu bakiri bato ariko usanga bafise bana bavye numwe kabisa umenga rupara sinzi ko rupara n'ubuhanza urabye makozi Imana kuva kera barangwa n'ubuhanza na ntutseye waruzi ntuzeye Elia Elisa ni Elia yarafise ubuhanza nako narishaka kutubwira reka rero ndagushimire cyane ndibaza ko muri kino kiganiro imiryango iruguruye akantu kose gashasha ifo kukazana kugira ngo tugasabikanye murakoze cyane ndabashimira BTV ko numurushigikira cyane cyane kugira ngo ibikorwa no gukwiza ishimwe ry'Imana yacu bigere kure yego cyane twizere ko muri izo ndirimbo hacasigaye 5 muri stock yego zigiye kuza barashobora kwiyabonesha cyangwa bihuta kuri YouTube yanje yego gango bishasha bazokome babikurikira mukanya ndongera ngaruke nundi mutumire dusa nabarangiza kino kiganiro ninde mbega wundi mutumire mukanya muramubona hano muri studio zacu za BTV Burundi nawe ujane n'Imana murakoze cyane musigara n'Imana merci tujawute Yorodani igirugari niho twatunganirijwe agakengerwe twakengerewe